Stop! Questo è il buon co. Quel co è il picaplains. E dei dentro nus, c'è tu fai in tic. Nere sures da di con el. Ma, esatto, me ne schon gasta domandada. Neu van nossas miare da zatchemein. Per un flau quai, fidiamo in natura con quel co. A quel co. Quindi? Quei è John e Tim. Els en oz da viadi col camion per rimnal rumien e le visnoncas si som la surselva. Addio a Charlotte, accompagnarels. Shalom ne aussi. Lei schon eine Linie gefa. Wo macht sie sie? Na, John war schon zu dir. Io compagno els ne venda muste. Nies in primo stop in a casa de miardes a Mierzel Vic. De quelles dati a dina pia pipaucas. Cau esi immediat de Chapaen. Quindi sei sin vaia ai magari de di spert. Nu sen ja busta ente pais als autos. A zac, vai vina von. Proxima fermada, tels en prims Molox. Mo oha. Der war in Nord. Oh, qualcosa è buona massa. Shalom in Zavinavon. Aber Ende dents. D'accord? Com quel que nos mai nossa se la via principale, leus in tegmal zu dir, da sta si da os. Per di ein dus camions de viadi alla surselva. Mince di sin in altra ruta. Magari eisi de se fermar duas gadiam nen in liuk. Si sonta tocan si a tonta gadi tegna il camion per cargar els sacs. E se scott al proxim stop. So, kann ja aber sein. Pau de plibo. Qual war in sie da fa? Aber in tu firm. Schon auch? Sind die sind sie wieder cool? Gut, dem schon. Schon. Tim e John ein dienen zusammen de viadi. Els ein in team che funziona. Mince pass sesa. Ecco, das Vidal Moloch. Am vielleicht selber zu tun, de quel che sau de buon de quels Molochs. Picca vonda. C'è per esempio? Sacs ners, duxes, glasa, dina gaven schütze und Johnny to canapé. Ma Lucia, was faccio con qua? Priucun. Ok. Sai, bu sempre schon eine was, ha? Ah, schon wollte nie jo briorden bo. Aschi grandes causas sauden se che pesce buel rumien de casa. Neu che quei venir im nau, ma renze lu pitart. Durant la tura vegn bumor im nau al rumien de per casas, ma ben per part de facentes. Scacau terina casa de Cira. Als camions de rumien la region Surselva rimnen a transporteschen peron bunamein 7.000 tonnes. Jan, come funziona quando ci mettono in un sacco? C'è un il camion? Il camion è il pidevos in prei. A quella pibia materiale che nos metinen a piena von che la vin. Tocca lei devon del tot, que dipende che materiale che è. Ninza en con 10 miez tonnes. Lo smacca qui tutto Quet insieme? smacca tutto Allora zusammen. hast du Platz per 10 Tonnen? Ja. Ma non dici che non plan zu klein? Na, Ozbok. Aber non sono non pesabo. Also nus ma ranger ruel, con che nos ven cargau. Questo è nostro enadina con nos menen is installera, a con nos nina no is installera per fare quinto winter. Bien, nu men sind wir. Ja, wir weiß, kann können sind im Nau. A da scheia weiss il recicladi a ruon, cun camion e tot, si la stadera. Ad os eisi finalmein a fin culas merveillas. Jan, kan wir ze krigau? 24, 8 miez knapp. Oggi mi Tonnen. Ja. Vai Schon bien un però. po'. E con bien. Ja, ja. Buona pausa. Ja, ja. Bien, nu lascio si te ti mis krigales merdes. Grazie fet. Tec a fac. A da scheia finesce in prim tog del viadi de nos sacs de rumien.
Adesso fa giù il riciclaggio di ruam col Hugo per me che ci begge con le merdes. Hallo Hugo. Ciao Anna, cordial benvenuta sul piatto di lavoro del riciclaggio sur Selva. Grazie Fitch. Ti nos nos scrigau varga 8,4 tonnes rumien. Cu quei riveco, ma raiso se che ato den qual sax. Also, per da maral sac de rumien, vei nus bocce che se capisce e magari con manevrare col pacco, col pneulader, che sac rompo che invece c'è che è, ma c'è che sauda si girbo sac e qual vai per causa che insomma sa. Per esempio, scoffier, batterie da casa, ni glas, ni accus da vello che fece mal si gir. Da cod essen sos grad quelles causas gebo mettere in sac de rumien. Quais, per esempio, fieri da te altre tocca capi bia pezzi hanteri a lu e il sac de rumien si giro savon che li arriva in ternus. Alles betreues? Batterie e ebe scodec lette sauden so sobo in sac de rumien, quais anda tot di schmetter che ternus. Mince ga separau. Allo ven so un cole betreue de velo. In acqua da vello scheu, quei jetzt so cavaso fece mal si gir. Perché che schin survegni una volta ven picciau se scalda quei aveva mi de vivo alti spert il feuk. E quei schon schabiau inega. Also keuter nus bock. Aber da was temps an so deus avents e che un Schweizer che aberjau alles da riciclati. Poi quei cod essen gebo mettere al sac de rumien. Tutta via bock. E quei sans je di schmetter trevus. Ja, Neu alu. quei ven us en halla tot logens kinsat di schmetter. Meins am ra. E tot quel che saudabo, mi abo plazza, il sac de rumien, venir im nauco. Sco per esempio conserves, pupi, nieles, betoies. Quelles causas vengono lavorate sì e di dat lundi en se tenief ot lunder. Ana vostra nos sacs de rumien che nos venim nauots, can speranza tots moien quel che sauda. L'urvaia finesce bocca aus il ricicladi. Els vengono cregai alla mulda per ir alla prossima stazione. Nies rumien se centa cau a Trimis e la scinumnada Gevac, no cal ven berjaus en in grom fur. In prim seia cau da dis instadera. Ist gut. Kannst du abladen? Su enter se centa al rumien en intermen scinumnau bunker. Quella plaz peren tot 7.000 tonnes rumien. Quei in circa 7 camions plein sacs de rumien. En dus de quels bunkers ven tot manizzau e mischadau tocken chi è pront per il gran fur. En letz ven nu tot berjau tir in a calira non detja da circa 1000 grads. Scomincia fiuc fai quel cau film. En prim es el plein tissis. En massa bigels ed apparats ven el giu berjaus a schifetg cal sai quasi jobers puspesi da camino. Auter cal film va la calira del fiuc bosi da camino. Lezza va in una grande reute bigels a scalda melis casas, scolas, al spital cantonal, a facentas e l'intera regione d'Enterland quart a Quera. A navos resta Cendra. Quella se centa la finale sin in una deponia. In a part torna sceia e puspei a navos si la deponia a Ruaun. Il prodotto finale, Qual fosse per quella cendra? ja bene. Quella normale cendra, scocca brigelena, ni e quella... Nei, e pi gropp, sco in Svezia, quei crappa fine, sco splitlen gi buna meina. Sco sablune, un quei circa intorno 150 kilos. Ed è un rumiene quel con? En rumien, wat zijn de quei di keu? Quei circa una tonna, a quei che il resto. E c'è begge con quella cendra, rossa? Quella ven lu sventer ternus che in deponia bagauen. Ados no che nus bagainen quei menze vi ossa marà. Bien. Qual fosse per quel cau? Quels mantuns? Quei ven si della Gevac, ja bene. Ven mes montaus in quella macchina, quella bogna la cendra, buche feci menia bia porla, quei sco bugnau. A sventer ven quei lu bagauen circa mince gas in metra altezza a schmacauen. Cambia cendra, ven lucau in non, sans di quei? Quei ves de ni, quei che sai 2.000 tonnes a miez. Ados essens credi eu sin 4.000 tonnes. Uan. Uom.
Ja. Weil sind zum Platz per ton. Es ist botze Kuppeln. Jetzt coisa si gir plein, aber in Peron vai eu. Vai io. Ja. Da carregava in avon. Ja. Allora cresce così lo past, la fine. Ja. Na fin ven quei bagau con humus, circa 20 cm humus lu, ascia. Dati 9 squalms. Jawohl. Oder miardes. Oder miardes, precis. So, a dos essens esclariu la domanda, neua vatiu rumien. En prim el sac, lu el molog e la casa de miardes, ni el container, lu el camion de miardes, sil recicladi, el gran furn de la gevac, alla fin finala, puspecau scocendra. Grazie feciuga per musanus tot. Grazie a lei. Tschüss. Tschüss! Ad en cas, ha saviu che dat si la Jina 200 tonnes rumien, che fos venga nies camion de dots. Ja, els astronauts e les astronautas han schon was verstits. Tocca de raketes, ni satellits, ma che dat si la una gin che va con las miardes.